kita jaganya bang nih, layangan pasti pada putus di mari nih, kita nggak tahu dah, pasti ada deh layangan. Saya tahu lo dia. Di sini bang, bener bang, tadi kita lagi kemarin ya, apa tadi ya, kita dapatnya banyak bang. Kita dapat 5, no, di sana no layangan putusnya no kan, no, ada no lihat bang, oh no, yang mana, oh no putus no, nah, waduh, ayo, kita kejar, waduh, lewat mana, lewat pagar mana kita nih, wadah ribet banget dah, ayo udah kagak apa-apa lah kebun orang bang, ayo kebun jangan lama kita lewatin, walah bang, orang mah kagak di jalanan, no di sono, balik lagi, lah, lu kata ada di sono jalanan, ayo berangkat, layangannya nih cakep banget lah, gua demen kalau layangan no putus, waduh, ayo kita kejar, weh, tadi gua kesini bagi belang tuh, nah, di sini nih, kena nih, tuh, belangnya tuh lo lihat kan, ya ada nih tuh, wah dapat dah, nih, ya cakep, nih, tuh, lah pegang, bang, kita pinjam bang, nih, lah pinjam apaan, nih belangnya nih, no, layangan no di atas no kan, no, lah kenapa kita kena, mati, mantep nih, ayo gulung, bang, udah banyak bagi kita ya, tenang aja, kalau gua tinggi bisa gue jambret itu layangan nih, gulung, ditahan bisa, waduh mantap, awas bang, keserimpet lagi, tuh kan, kita kata juga apa tuh, lah, ya, waduh, keserimpet belang kita ya, pada jatuh kita, aduh.